ngukunda nkaho nakumenye kera ikirezi nambara kikambera nakubonye rimwe umutima wanje urafatwa nakubonye rimwe umutima wanje urafatwa. Nawe Kingjames kubika atagira mariage. Kingjames erega ikibazo mwamukunze muri benshi na uramukunda reba n'ukuntu uri mwiza kikobwa kiza gutya. Oya rena nakimwe none ko ndamukunda ho ndamwiya kandi ndamukunda nuko kandi ndamufana kandi no feeling no ryoherwa ko norira bakure yawe niyo ndwara yanzonga yo tike zaheze ngira ngo mu masaha nta tike tuzoro hakaba hari umuntu ashobora guma tike ayimpe azoyimpe gose Kingjames no mu Burundi baramukunda kubi ego tuya turirimba twirumva tw'urukundo tunyengetera mu mitima y'abantu sinzi yari impamvu hari batagenda nanje navyo ikigori Imana ikiremera ikigabo cacu ikigabo ikiremera ikigore cacu ikigori kiremera ikigabo cacu. You already know me, my people out there. Call me the teacher and the city, the vibe and the fiesta, the reader and the jungle, the dream and the struggle, the sick and the story. Unyite rutikanga, rutijanda, rwema w'intwari mbarushimana, ndisho ngore baririmba mwikotaniro, nkaba ruti kurashorwa mpabuka, abanze banyita umuhungu umuhanga ku muheto, nahize nabato, iteka iyo mpuye nabeza, turahuza. Nje nitwa Alexis Mbarusha naho iyi ni Aririmba TV, nibera mu myidagaduro ariko kandi nanone nkunda kuganira nabeza iyo mpuye nabeza tuganira ku rukundo. Urukundo ni rwo ruyoboye isi. Hanyuma mba ndi kumwe na Raki kuri cameraman ari kudufatira ano mashusho muri kureba niyo wateguye umukobwa akaza asa neza gutya muri kumubona. Witwa nde? Iyo introduction ni ndende. Ni ndende. Nibuka yago niwe yahora apresenta gutyo. Ibintu birebire. Ni byinshi ariko byiza. Je noruha ivyo ntavyo nashobora kuvuga. Noruha nkarambirwa je kuri YouTube yanje nkikorera navuga bikeya. Uravuga bikeya? Navuga bike. Nk'umunota umwe. Nawe nyene ntiwahera ariko wavuze nk'iminota 5. Aya ntago yagera. So nitwa erega impamvu mba navugishijwe witwa urumva bari kuravugishwa kandi abavugishwa babaye benshi. Muri na cyane muri iki gihe mwirinda bavugishwa b'ibinyoma. So nitwa Kerini Yubahwe. Facebook, Instagram, TikTok. Yego. Keke TV show kuri YouTube nubwo nariko ndayikoresha mugende mugende subscribe. Andi hose naho mugende mu following TikTok niho ndi cyane Kerini Yubahwe. Uzorabona tudirapo tw'u Burundi nimba ubonye twitiranwa n'abandi ariko nta muntu twitiranwa kuri TikTok narabibonye. Yego. Wanditse Kerini Yubahwe tumbona. Muze nkora ama live siniriko nta hostinze every day mba ndiko ndakora ama live. Diaspora ho muri muze muntemwe ama gift nanje mbashe gutagata. Yego. Mbashe gusa neza. Ubu nakiri mu TikTok. Mfite shari mu TikTok. Ishwi Jesse ndi umusheri wawe ariko ufise umusheri mu TikTok. Je naririmbaga ariko ntago navuga kuri umusheri wawe. Sawa wakoze. Ikeri umeze neza? Meze neza. Nawe ni sawa? Nanjye ni fresh. Ndabibona. Hano ni kuri Aririmba TV. Yego. Muye subscribe. Yego. Muzuze ibihumbi 50. Bafise ibihumbi 10 na bingaye mbwa mu buzurize bagere nko kuri 50k basi byibure ko nabo nyene nibashasha murakoze. Ariko kandi ni beza. Yego Keri twiganirira ku rukundo. Urukundo akenshi bavuga ko ari rwo ruyoboye isi. Ni myths in love. Hari imyumvire myinshi bigitandukanye mu rukundo abantu batavugaho rumwe ugasanga nyine bimwe namwe birabateranyije abantu bagatandukana ngaho ama divorce n'ibindi. Ese ubundi Keri yizerera mu rukundo cyangwa agira urukundo? Nta muntu atagira urukundo ahubwo ntirungana. Bivana nyenereye nta muntu atagira urukundo kuko urukundo ni mu mutima nayo hari umuntu atagira umutima ntawe.
ariko hari abatarugira ugasanga ugageje imyaka 60 atarashaka umubanyi utarashaka umubanyi ugasanga rwose wapi umubanyi twe umubanyi mwegisigurike umubanyi numufasha twebwe umubanyi ni umuntu mubana nko kurana hano ajya kwiga nzijya bajya n'ababanyi abaturanyi twebwe n'abaturanyi ababanyi twebwe ni bajya abantu mwegeranye muri quartier mu bantu nibo babanyi umufasha umugabo naho aba ari umufasha cyangwa umugore umenga niwe ari umufasha umugabo n'umutambukanye unagira umutambukanye ahubwo n'umukobwa ijwi nguvuga ngo n'umutambukanye umugabo oya ko bincanye umupfasoni ni umugore ariko umutambukanye niba ari umugabo umucanci cyangwa umucance umucance n'umugabo umucance itu abashanshuro mbega n'abahe iryo zina ndarizi abashanshuro umucanshuro ni umupagasi ni bamwe bari hiyo bo ngaho muri Kongo iryo jambo ry'ubusumira muri Kongo by'abacanshuro yambara abashanshuro yego umushinga ntahe n'umugabo umumama nawe n'umupfasoni haba umubanyi n'ababanyi abo mubana harya mwe mu bitanga abaturanyi nibyo nuko none nyine nayo nkubaje abagera mu myaka 60 batarashaka abagore cyangwa batarashaka abagabo babo ntibafite imitima nkuko wari ubivuze baba bawufise ariko ntibaba baragenewe kubaka baba barabaye mu rukundo ariko nyine bikarangira batagize amahitamo ngo bakore mariage bibaho nubwo bavuga ngo nta nkweto ngo iburi yayo birashika turatubona basazi iwabo abagore n'abagabo bibaho mugabo naje murantangazwa n'ukuntu kubera Imana yavuze ngo muri Bibiliya handitse ngo maze ikigore cyose Imana ikiremera ikigabo cacu yego cacu sinzi yari impamvu hari abatagenda nanjye navyo ikigore Imana ikiremera ikigabo cacu ikigabo ikiremera ikigore cacu ikigore ikiremera ikigabo cacu Desiko byanditse muri Bibiliya yego niko bimeze nukuri rero none Keri wowe ufite umukunzi ndacari ko ndabitegura ayasha nibyo neza gahunda yo kugira umukunzi hari uwo wigeze ugira se basi none yaragiye naramuretse aragenda kubera iki wamuretse mwapfuye iki ibintu abantu bapfa mu rukundo ni byinshi sinshatse kubizana hano kuri kamera ariko kugira utandukane n'umuntu no kuba ufise impamvu kandi zifadika urumva impamvu ya Myths in Love nyine ishingiye aho ngaho kubera icyo umuntu umwe usanga ushaka gukundana nawe nyuma mugatana undi mukarambana biterwa n'iki none bivana nyine n'ukuntu mwahuje hari igihe nyine ukundana n'umuntu ukagenda umenya buke hanyuma umumenye neza amadefo yiwe n'amakarite yiwe ukavuga ngo aya makarite ngomba kutayatoreha ibi ndashaka kubireka defo ziwe ndazihangana canke ndazireka ukabona ko mutandukana Keri niyo mpamvu umusore waza kugutereta ashaka urukundo ko mukundana azakugira umugore wowe ugendera kuki uhitamo umusore yagomba kuba yujuje ibiki mbese ngendera kuri byinshi ariko nyene sibaka byose ndabivuge oye ntacyo nyine vuga kugira ngo badukurikiye babashe kumva ese mu byukuri meze bite umusore ubona nyine ukabona ko umusore ni mwiza nyine ukumva kuri wowe aragukurura icyambere noneho wabanza kuba ari mwiza physically ukabona nyine ni mwiza yego agomba kuba ari mwiza physically kuko mu mutima ntaho umenya ivyo mu mutima nkabimenya nyuma ariko agomba kuba ari mwiza gute rero nyine abantu kuri Keri umwiza numeze gute umwiza nyine numeze gute nusa na Akimu nusa umwiza nyine gute byageze usobanure kugira ngo umuntu mwiza asa neza afise face nziza nawe ubumubona kandi agomba kuba ari muremure ko nande ndi mugufi sinkundana n'umuhungu mugufi nande ndi mugufi sinkundana n'umuhungu mugufi umva agomba kuba ari muremure ariko nawe yarapana muremure cyane ngo agire metero 2 cyane ngo yego
arinze kugera noneho nka emetre 90 aho ntituba turi kumwe ndetse ngira na 85 sinzi ya nuko agomba kuba ari muremure yirabura canke ari inzobe mugabo kenshi nkunda guprefera gukundana n'abatipe birabura sinzi nyene impamvu nyandiko yandi inzobe ariko hariho n'uwo bari inzobe akaba ari myiza gasanga nyene muraberanye to yego dufashe nk'urugero nko mu rugero wenda nko muri showbiz nyarwanda nk'umusore ubonamo uzwi uri femme ubona ukavuga ati wenda at least uriya kazi nyine ubona ukabona ati ewana mujana ni mwiza yaye ahubwo mbaza ati okay umbajije abatipe beza mu Rwanda nzabahe gatari bajya abastari tubora kuri social media ntacyo abo ngabo muri abo nyine mu bastari bo mu Rwanda ubona ukabona ati wow abantu beza hariho Medi hariho Debene hajya nande kandi Medi Debene nande ega ndabibagiye ni benshi nyine wowe na Ngabo ni mwiza Christopher ni mwiza abandi ni bandi ega nabibagiye andi umuntu ni mwiza yego ega ko ndi kubibagira muri abo ngabo uvuze baje hafi wowe ukunda cyane n'wowe uwo fana baguhitishemo mbese ngo yo ngombwa muri abo ngabo urahitamo umwe na Kingjames ni mwiza ko ari sympathique yego hano rero je ndafana Kingjames na Debene na Christophe mu ndirimbo za Kingjames dore ko afite n'igitaramo ejo bundi kizaba n'iminsi 2 yikurikiranye nizere ko kubera ko umukunda utazaburamo numvise ngo tike zaheze ngira ngo mu masaha nta tike tuzoro hakaba hari umuntu ashobora guma tike ayimpe azoyimpe gose Kingjames no mu Burundi baramukunda kubi ego tuya turirimba twirumva tw'urukundo tunyengetera mu mitima y'abantu bigatuma umuntu ngira ngo agire urukundo gwishatara ni nk'akaye karirimbo ka Kingjames ukunda byatari cyane nyinshi akaza hafi izavuba nk'ijyaye yavuba yaririmbye iraryoshe aririmba avuga ngo ngukunda nkaho nakumenyekera ikirezi nambara kikambera nakubonye rimwe umutima wanje urafatwa nakubonye rimwe umutima wanje urafatwa nawe nguze kuririmba tuniririmbe hamwe twumve gatangira twumve ngukunda nkaho nakumenyekera ikirezi nambara kikambera nakubonye rimwe umutima wanje urafatwa nakubonye rimwe umutima wanje urafatwa aka video muzokame utumye ndirimba ntazi kuririmba ibaza uvuze ko utazi kuririmba ubwo ninde waba uzi kuririmba muri iki gihugu sinzi kuririmba mugabo utumye mvuga ntacwi ngira mugabo utumye mvuga utumye ndirimba kubera Kingjames ndamufana kuva kera yego ntaga video bishatse kaze kamugereho ahubwo muzome tike ngo zaheze burya nyene none kandi baze ko ukuntu mukunda n'ukuntu uririmba neza none ngo tike nta tike ufite nta matike yerega ngo zaciye zirurya munsi nyene no ku munsi ukurikira ntavyo nazo zarashize nizo ku munsi ukurikira zarashize bamuheretse icumweru cose bamuhisomera yose amaze imyaka 20 adakora ibiteramo bazibamuhe intu yose bamuhe insomene azokuma yujuje none nimba tike zera mu munsi umwe n'umunsi wa kabiri zigahera bamuhaye iminsi 2 kurikirana mwumva bimeze gute kandi izobera hafi y'ahantu mbari baze kweri sinzi ko nzonkirina urumva uzasinzira utekereza ko Kingjames ari muri arena nta na kimwe kayi uzabikurikirana online nta nubwo binageze mbona bashyizeho gahunda yo kubikurikirana online ntayihari ariko izotegereza kuhaba amacana zoba ikaragira online ariko byiza ubu harukara jewe ikintu kizakinwe nzajya norabenge n'abana nyabo nabapfa bakicwa n'urukundo cyo kintu
Wakundi muna bari mu gitaramo. Baririye debene tandiri debene we ni bisanzwe. Nyene bakunda nyene do. Basi debene indirimbo ziwe ni nziza ariko nta nuko ntiziri romantike ku rwego rwa Kingjames. Wapi? Rero Kingjames nawe hari ukuntu abana bamusariye noneho bamukunda vyo gupfa urumva bopfa nshaka gutoca kura nyene abana bazorira rero bakamuririra debene bararize barahoze arashishitira arabahoza mugabo ngiye biraharawe mu Rwanda ibintu byo kurira abastar cyari na Christine nabonye wa mukobwa yaramuririye nawe yarahwereye ayiwe sinopfa kuririra nawe kumukundara cyenda mukunda no kwiganda mufana kandi no feelinga no ryoherwa ndiko ndatsiririmba nawe ariko azituririmbira kuri stage ariko amarira gutya never nese kankubaza ikibazo wakiyumva ute uramutse abaye ari kuri stage kugira mvuge wenda ugize amahirwe araguhamagaye nyine uraje uramusanze akaririmba nk'iyo ndirimbo agufashe gutyo kumuhobeye nari byo nyine reka tubare ko bibaye wowe ntago ko norira warira sinzi ngira ngo nyene reka ngira ngo no muri show abari byuka vyokera abantu bigatuma abantu bibakoro abantu nyene bakagira ama emotion nyene ho nyene n'abantu baba bari hasi bonyene babonye ingene ari karafiringa kuri stage haraho nyene nabo bwabo bashiramo ibirungo nyene bakagushika ku buryo wumva nawo usangira wise ariko Jesse azobigerageze turabe azobipime ewan ikibazo nuko nta tike ariko itike ibonetse sha nayo we bahagwa muri koma kitapera sha mugabo ndarindiri mana twabonye babaririra abastar reka nze ndabe Kingjames nawe ngena zo baririmbira ati ndagukunda nk'uzopfejo ndabingere bamusarira karira bagahwera ndirimbira ryoshe arakandi yitwa ngo ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo iyo ndirimbo ni ya kera nkiri muto urayizi karirimbe twumve sinzi igihe nshikaje kuyizirika atagira ni ndende nyene ni ndende ushaka ndirimba igice kintu nta icyo ushaka wowe kikoroheye kiri kukubyigamo muri gano kandi ndaba batana nayirije yose kandi atamwe dufise fasha kuyiririmba bari ntari bindagufasha kariya kanyuma ariko karyoshe ndetra ego tuvuga ijyaye ni wowe mwambaro na ni wowe mwambaro nambara nkaberwa kuba kure yawe niyo ndwara yanzonga yoho ndoro yawe inkoraho nashikira numva ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo numva naguhobera gusa ngatuza urukundo rwanje erubavu rwanje tugana ku musozo bandanya twahejeje muzoze muramuto video ndiko ndaririmba ndashaka kwibara ndiko ndaririmba bandanya rero twari mu rukundo wari kuvuga ivyo urukundo bandanya yego twari twibereye mu rukundo keri yari mu rukundo nyine rwagufasha ukunda iki mu rukundo je nkunda umuntu atambesha kandi anyitaho ntavyiwe kiye gihungu abanyarwanda nta rukundo bagira nayo babwiye nta rukundo mugira oya reko abona ukabeshya ni kuri kw'Imana wibeshya inka soti niwe yanyemvise si sawa none uratagiye atananseze none se gusezera ate kandi uri mu kiganiro ko ataje ngo birabe hano bandabe abirebe ati bye oya ariko nawe wivuga gutyo cyo umunsi tugira umuco nukuri ana nkaha yari ku nkaha yari kuza akanya ko agiye akansezera gutyo nkamubona ko agiye biri seri Kwa nta rukundo bigirira n'ukuri ndabazi nta muco mwigirira ndabazi oya vuga wivuga gutyo kuri kw'Imana wambonye umburamo indero wowe uranatekereje ariko ndiko ndakubarira basi nta muco ngo cyane bagira kandi niko mumetse niko mwisanze oya ariko ibibazo ahantu byaturutse nibaza ko byazananye
kujya kuntu barahunze cyane abantu baja mu mapeyi atandukanye bagera kugaruka bazerana imico itandukanye muri Kongo mu Burundi muri Kenya mu Bugande muri Tanzania bagera kugaruka bahurira mu gihugu bose afise imico bishakira niyo mpamvu niho byasambukiye n'ukuri twebwe umuntu twashafise umuco w'iwacu kuramutsa umuntu n'amaboko yose gutya ngira mwe n'ibinaba abo mwe munaramukanye turi mu kiganiro mbega konsutse nkakomeza nkavuga turi kuganira n'ubundi twahoze turi kuvuga ngo abana abanyarwanda batandukanye n'abarundi ariko icyo kintu uvuze gishobora kuba kiri cyo gishobora kuba gifite amanota menshi kubera ko ku mugani uroye ukuntu abanyarwanda benshi bagiye bahunga cyane bazanye imico myinshi itandukanye je nico ni kintu mpora nibaza uretse ni nta rukundo bagira n'ukuri uretse ni tugira urukundo ariko uretse hari uraho ariko ndabitera inkuru ndabiganiza umunyarwanda w'umugenzi wanje hano nyene acambira ndamubwira nti nta ruko munaramukanya mwebwe ntanashobora no kuramutsa ngo nakuramutse gutya wose ngo nakuramutse noneho umwe wese yigira mu vyiwe acambira ngo mvake ngo ahubwo ngo mu Rwanda ngo bazogera igihe ngo umuntu atagahunda mufitanye ngo atagahunda nyene ngo atanakuvugisha ntanakuraba afana batambye ngo azogera igihe ngo ukuntu ndabibona mu Rwanda umurindi biriko ngo twe tumeze nk'abanyamahanga ega ariko mimeze mufise imico y'abanyamahanga abanyamahanga ata business atakintu muhuriyeko ntaco muhuriyeko nawe yambye uwo mujama yaciye ambwira ngo azogera igihe ngo nk'ubujewe ngo nawe tuzoba tuzinanye duhuye atagahunda dufitaniye ngo no kukuraba sindakuraba nakureba miki uzajya Nyabugogo rero wahagera sindaje umuntu wampamagara kuri telefoni ukabaza ngo ese nguri he ubwo ari muri bisi nguri kumwe nande akavuga ngo ndi jenyine nta muntu turi kumwe kandi muri bisi ari kumwe n'abantu bisi y'izana ariko ari kumwe akavuga ko atari kumwe n'abantu impamvu icyo bisigura icyo bivuga abashatse kumvikanisha ko mu bantu bari kumwe nta muzi nta bafitanye gahunda niyo mpamvu uvuga ari wenyine oya twe nkaho abibesha ari kuri gahunda y'umuntu dufata mucereje basanga nyine avuze ati ndi jenyine arakubesha akakubesha ati ngeze muri ville afashe bisi iva muri quartier taranayurira ati ndindira ndaje ngeze ndi muri ville ndakurabe he nawe ntarurira bisi ntarurira ngo agende muri ville bijana no kubesha bisanzwe tu baravuga ngo nta muntu bari kumwe kandi cyonyine urabona weshe muri izo nakuraba nkuko ubeshe kubona hageze utaranahashika barakurabira rimwe gutyo uca wumva ugize n'isoni bagaca batwenga nk'ufise rendezvous y'umuntu nk'uyu dufite n'umuntu na gahunda ati nko nkabesha ati ngeze kuri ndi ngaha ku kiraro kuri boulevard ngireshike muri ville dufashe nka bisi mva nko mu Kigobe bakurabira rimwe muri bisi batanga gutwenga ati umuntu nuwahe nta soni kubesha gutyo udafise indero kubesha ahubwo nkuko kuntu barakura buca witora ikoso ugira isoni twere uko tugira umuco pe crack it akabana ako ari yavuze ngo crack it ubwo bavuze ndabitsi jewe sinacyumvise uko none ko mbona ubikora si ubivuze ngize gutya ucugira je nigiriye agafyeri kiwanje gutya crack nabyo bise kuri TikTok ntazi ngo byazananye he nagimenze nta makuru nifitiye ntungore ntunkoroge ahubwo nyene umufana wacu dukunda umve umufana wacu umuntu dufana nako Kingjames kweka atagira mariage Kingjames rega ikibazo mwamukunze muri benshi na uramukunda reba n'ukuntu uri mwiza kikobwa kiza gutya ureba ukuntu umukunda nawe wamwihebeye ubu atore ndeko none okay wewe bibaza ko byatewe n'iki ahubwo wowe ubona byaratewe n'iki ngerega ntabwo bura nta nubwo mbitekerezaho kenshi kubera nge ndi umugabo baravyibaza ariko arakururiya mujama ntageze nka hage nta 37 arabura mike ngo yuzuze 40 kubera ko yavuze ko yatangiye umuziki afite imyaka 16 mwaho akaba karagiye kuza 20 akora umuziki none ujye mujama yabaye kandi murasasha murasema akantu murafise akantu musa hewe ngensa n'abastari oya murasa na Kingjames kunte iyo nyenye yanyu nayo n'amasoso gutya mufite n'ishusho yaba uri umukire woje baravuga gusa na Kingjames none uri kaboera nkanje cyo kibazo ariko mfite icyizere ko bizaza man inshallah bizaza ngenza mu bwiza tunga umuntu abayeho abagise mahirwe yose ashoboka hewe none kankubaze ubutekereza ko Kingjames iyo aba afite umugore ubu mukunda nk'ukuntu mukunda oya je nta kimwe none ko ndamukunda ho ndamwiya kandi nta nuko
abasitari nyene ndabakunda nyene birengana sindabikunda ko twabana n'umusitari oya kubera asanga nka Pamela hajya kweri debe none baramuririra abashishitira bahoza asubira none Pamela buri araryama agasinzira umugabo wanje ngira ko maja muri telefone umugabo wanje baramutwaye hajya noneho na Pamela nk'ukuntu ngira acabikora bwe yiyoroheretse y'amahoro ndakeka Pamela ntatora telefone y'umugabo ngo ariko aracheckinga ngo abakobwa bamwandikiye ngo yagiye mu gitaramo amaze iminsi 3 ngo agiye kucheckinga ariyaza ko yanka kucheckinga kubera yogwara n'umutima yego kizi ufite umugabo w'umusitare abenshi ko nabibonye ukuntu babitwara avuga ati umugabo wanje ni umusitare mafu nzomakira uko amvange areke igikuru nuko ataha iwanje ko bimeze Pamela niyaza ko atacekinga muri telefone ye cyangwa asanga amaze bari nizera ushobora no gusanga afuha buriya ushobora no gusanga afuha mu minsi yashize hari wigeze umukobwa witwa Ndarira shanga warabonye urushaho gusanga yafuretse yarafushe narabibonye ko yafushe yaciye afate foto arapostinga ya DBN acyandika ngo mayimani hama acashiraho kantu nyene kariya kayimoshi kutwisogo cyae urakaba ngo mufunga amaso ku mugabo wanje je sinzi cyashatse kuvuga aho nyene ari kintu nyene kikubabaje menga niho nyene ukunda gukora naciye mara yandika ngo mayimani kuri Facebook ashaka ifoto y'umugabo we ngo mayimani amaca yandika acashiraho ku kayimoshi narabibonye ikintu nyene harimo agafuhe gakeya yashatse kwerekana ibintu nyene byabaye kuri social media ko bari bamuserereje bamumenya amatwi noneho ngo yakuruye ngo ishanga mbega nibisanzwe ku mugabo w'umusitari nibisanzwe none nibamukunda muhata urukundo rukwiye nta bindi Pamela ukomeze wubake ibyo rero nibyo Kingjames yanze wawe nta muntu azomugutwaza kazima bagiye no muri bagize leta civile hajya barabanye ibyo rero nibyo Kingjames yanze arabata abakobwa beza bose mu nkunde komeze mu nkunde nzajya mfata mu nshaka zoherera karangira gute izohera se ubuzima kurya firingi oya igihe nikigera umuryango no igihe nikigera zashaka mwiza debere niwe yari yabitebeje nawe wenyene nawe nyene yari yatevye kukurongora nawe nyene ngira byaramunana Jose kintu nibaza hari wambwiye ngo baramubabaza ariko sivyo inde bababaza Kingjames ngo Kingjames ngo abakobwa ngo baramubabaza ngo baramutengu oya ahubwo rero je mpora nibaza je ngira ngo James afise urukundo rwinshi umva rwararenze n'umusesekara muriko muranibaza bisikiro nibaza banibaza ati Kingjames afise urukundo rwarundi rwarenze urumva ngira arabura umukobwa bahuza bari ku rugezo rumwe rw'urukundo ngira gahura n'abakobwa bibintuza ngira badafise urukundo rugera kuri ntuzi ayo bacabona umenga ntibobana kuri nivoye niko nibaza arakwandikira indirimbo ukibaza mana kavuga uti wewe hari umusore wigeze waza kuguteretesha imwe mu ndirimbo za Kingjames kada ni wowe uziboherereza iyo byamaze gufata neza wapi jero ndirimba turi kumwe ariko nta nivyo ndagira ngo ntavyo ndagira sindaririmbira nta nuwo ndanaririmbira ninjye waririmbiye njye nyine we nakuririmbiye ariko mana ndi umunyamahirwe we naba ndi umunyamahirwe kobwa mwiza orodo turangize tugana ku musozo turangize narusha no kuvuga tugana ku musozo hari ubona wabana n'umusore w'umunyarwanda nta nibisanzwe wamwemera mukabana je nibaza ko ari cyo kimwe umuco nawe tudahuje twuhuza tu nicyo wabwira abanyarwanda abarundi abanyamurenge bumva cyangwa bakoresha ururimi twahoze dukoresha cyane cyane abakunzi ba ku mbuga nkoranyambaga baze bankurikirane mwandike niba ku mbuga zose YouTube Keke TV show ndaje mbaye ibiganiro hanyuma Keri niyubahwe kuri TikTok niho ndi cyane niho ndiko ndabarizwa cyane
mukora ama recharge muze mu mama gift mungyohereze live turaganira haratuvuga ku rukundo nyene nkuko kuyimujama cyane tukababumenyane bisanzwe biba biryoshe hama abarundikazi ndabakunda aho muri hose kwisi yose ndabakunda by'umwihariko nkunda n'igihugu cyane cy'u Burundi ndabakunda pe mu byumve n'abandi muri rusange ndabakunda abanyarwanda ndabakunda abanyamurenge ndabakunda ntabwo twasoza nakubwiye ko umukobwa mwiza nkawe akwiye kwifotoreza muri fili photo image ni studio ifotora ndetse ifata amashusho y'umukwe anniversaire n'ibindi bitaramo byose cyangwa se ibirori byose bikenera abafotographe bakorera ikaguguni mu mujyi wa Kigali neza kuri rompowe iri hariya kuri gare ku muhanda werekeza muri kuri rompowe yakagugu ku muhanda werekeza kuri gare y'Ibatsinda bahamagare kuri nimero zabo ni 078 31 32 188 cyangwa se uce kuri Instagram yabo ubandikire hanyuma ubukinge kubera ko muri kino gihe cyasama ibirori bari byinshi ubukwe ari bwinshi bityo ukaba wabura umwanya cyangwa se wabura abazagukorera babigize umwuga nawe rero Keri genda hariya bagufotore oya ntago ni Kigali nakubwiye ni muri Kigali hari kagugu nayo Kagugu ni mu karere ka Gasabo werekeza uzamutse hejuru kuri yegeranye nande iyo quartier yegeranye no mu Gakinjiro ntabwo ikibazo umaze ukwezi kumwe muri Kigali niwakubwira ngo usubire aho uvuye n'amaguru ntabwo wabishobora mukora mufise moto bibagiye kumbaza sote yambaje ikintu nakunze mu Rwanda ndakibagira n'amamoto wakunze moto mu Rwanda hari moto kutavuze se bisi zisa neza moto nyinshi na bisi zisa public transport kabisa ego ni byiza Depasimanyi imeze neza gusa amamoto ya Maria Mahera amamoto aramara amahera barahenda arazimbi yego Keri reka ngushimira wakoze cyane ntubura basi ufise n'amahera ntuburi nyene wideplace pe bimeze neza yego n'umutekano yego n'isuku mu Burundi safise umutekano ariko ugereranyije no mu Rwanda turi hejuru ko atamuna namuhungabanya mu Burundi mani bivana n'ibintu wewe uba urimwo muri muri politike none umutekano wawe uzoragungabana gute yego ariko muzongabana nyene muja ngaho mu masosho mende mukandika ikintu munshaka mugatukana mukavuga ngo naka jeje sindimwo kandi umutekano ndawufisa hano hose kwisi yose nta muntu yomfata yego hose ndafite umutekano mu Rwanda mfise umutekano mu Burundi mfise umutekano je nta muntu nkoma n'ukuri ni kareka neko nta deni mfise simeranye nta politike njamu nta muntu ngaho ndiko ndamuvuga kuri social media hoya uretse na politike je nta nabantu mbangamira je mvuga ibintu byavuzwe sinja ngaho nataka umuntu kuri social media ngo ndamuvuge niyo mpamvu uri umwana mwiza ndaza kushakira umugabo mu Rwanda kabisa ndi ku isoko hano ni ku isoko yego isoko y'abagabo bye sawa mwakoze